iraka ry'abantu. Weba mnonga Sky TV iraka ry'abantu nakwakira program yitu Nyamurungi ejino program omuhingi no mulisa. Program eji mbuli rwa kabiri zabashaha inaze kiro obintu batwasimbura bulindara okuganira n'abantu bitu abitukuba tushanjiro ko nango mfield. Tutayaya farm zabo tuganira nabo batuhereza embozi yabo ebintu bakozire kandi burijo nimbagira ngo umushishana yatugana umukano kamutahiwe notekwa kwega tubiyoganira tukareba tukagenda oyege omuntu twamureta ugire cyo wamuyaho rero nito tugende tuteko mbitara bitu obwakari twatubiko mbitara kugira ngo injara yaba yizire oyeyo otandikiraho mbwenu nano kuganira embozezo no kutomukitara nyincha kareni ukagire cyo wabasa kwenda henda okihayo nabanyeta Edmond Principal Farmer ndiyo muhinji atakwata muitaka munywani wanyu kandi erizoba twataya kuno mu rubindi turiyo mu cyaro ngunu rwembirizi omuri Karro za kuba tuganirana no mwami Primus na iza kuba natuhereze embozi Nyamurungi akozire projects nyingi na Alisa ente eyo mu kiju ahinga ortoche kandi agaruka Alisa nareba inona project yempunu mixed enterprise projects nyamwingi ze gita kandi oshanga ejine ya mberiya mwene reka tutunge embozi atugambire projects nazikorata zimuyambire ki andi tubase kurara twagira ekitwamwega omwami Primus nakwakira Sky Television nanye nakwakira oyina magara nyina magara marungi toyine shonga yona abariyo bakureba baramusyo nindamusya imumwe n'abariyo batureba kandi nimbashaba ngo muturikizeje natayirwa omwami Edmond ariyo natayira abarisana n'abahingi mwe nanyina hika nyine ebintu nkabishatu ningabena obinire ntanda ahabwo kuba nyino hwente yo mu kiju ya zero grazing nyino ho emponu nyine ho ortoche aho nho kuyiha entasi yanje yekeji erukubisaho ekayanje na munonga okushomesa abana bitu nimbikorana n'umucyara wanje abo kuba abana tubakuberaho nyino mucyara wanje narongo na nubwana ubutwino humuka nanye mbwe nukunku bantaroho abo kubatinkusibaho burikire kona nyine emero mwendijo yinkuba ninkora konka nabwecho ebyo bintu mukubikora nimbikorana narongo mucyara wanje na nubwana bwito bwijukuru bwito bwo butoboroho ningashini nkabana atoko baryo mu cyumuro konka nabantaroho akira kinji narongo nuwa kunyamba mucyara wanje no kwatanisa abo kuba nantaroho nuwari kurunda ibinyansi nisigana birunda nari tema nabiboneza atomunte ateme ikibingo areberera impuna atamamizi atamucyacu shaza yuzazahika ibintu byona byendo misho no mucyare kwatabuta ne mucyane kwatabuta abo kuba nabo kuntamwine tare cyone cyakubinki gendo misho mwena nebingi nawe nuwakubita mu mukono embozi yitwa tugitandika inkuberaho nisigana imbandwe mirimo ndijo nkeka ukwe kwetaga sente nyingi abo kushomesa abana nibinde byetago bitare mwe na bimwe so abantu abaliyo batureba TV twakubigurira ntanda yitiyeri zoba aha famu yawa twataya one projects hanazi nyino ho ente ezo munju eza zero grazing nyino ho empunu nyino ho na nortoche one projects ishatu tutandikane n'ente yo mu kiju abantu abinje noma zero grazing nabagire banka project erinke shangana jya tubishente emwe ibiri mwe nagireba ente yo mu kiju gishangirota ente yo mu kiju nangwa abantu abinje nabagitina konka wabo jumanyire abo ko bana yo notekwa kujongera aha nanka mirimo yawe yoyine nayo gihereze shazayo wano manyutinja kwinuka shamunana eyamwenda ne 10 neyo korebe koronde binyanse byente no kugitebe kanisize byancyaka ninge byanyicuro rera shaye jo kokeza kugiteko mu program zawe nayo shanga kitaba kintu cyamane konka abantu abinji ekindebere no batinaho no kushangana batina ebintu ebyo kugitandikisa kukore kiju kukora hansi kugora amakoko kukore kujibonereza umwanya gwaye gwe kuberamo atko kumugambire ibintu nkebyo wakireba muke kintu cyamane konka wagumana ukora kace no bisya kandi ogurente banyimureba wazo mkintu so umuntu nayeganya kombekera kora ki areba nke bintu bya expense ningana nemirimo yayo ubunda gitina mushiye kuza kuronda ibinyansi urizo bamano ino kugishakira notekwa kugishakira abo kuba notekwa kuronda ibisi ukaronda ibyomere ukagumana mu mixinga ukagura kacacu ukagumana urabyamu
nareba umucyara ari kugigabura aha agitemera ibinyasa agigabura ari nka kurebera umwerere basi abo kuba nanjye nimba ntaruho ati nambwene nkaho nore kuyanategana kandi nabo mirimo ye yakuba nakora nabo natekwa kutamu ejo tayimu yeze shaha kuguma yamanya ngo yazo mu rutoke shaha mushanju yinuka yashangamo izo mu cyato gatarumu yagatamu ibinyasi yabe ya leta yatamu yagaruka mirimo ye ndijo wabo kuba natakigaruka mu rutoke biri yazo mu yaka so hatenteji neryeta nabagigabura batizoba nirya na urano ngambira cyacu naki nibabitabura bata nerya mereki we ba Redmond kumbuze ikintu cyubuzo ejo necyubuzo kirunje munonga atentejo koko umuntu mukasheshe noteka mu akasheshe mwija mugaruka muteka mu shaha munana shaha munana ikiriza kimwe cyacuro ikiriza kimwe cyacuro ndo tacyongera mugaruko yongera mu cyakaru mukasheshe no buboneze ibyenyasi byawe bisi ugaruko ronde ibyo byomere utemate mutabara umukutamu rero ronda kacacumema mimera mutwe kacacwako nako kongeramo bunuzi ukongeramo bunuzi na nakanuko abo kuba akahoho kariya atenta uko kwike binyasi ya nerya none sho tumbwene sana batamuke kindi so ojigabura emerera kwingana cyo nako mbwene rono pimaka kadeya kamwe akadeya kamwe saho yona aba atarumuka bishu ninga atarum bitumba abo kuba tukira kutabura mu bitumba tutabura mu ibishu bikamba byanje ibyo byazuwa nabikorekera umuko mu rutoke inarebe mukambere yo mu rutoke ejo nente teriye yabantu teriye bitakuri ko kandi bishana yuko kubirebore ni bishana niberige nibe bikambe byo utematema ko kano banzo bira byamushana ibiruka bishara urebe bikamba ubanza obyanikaho rubwanyi mutematemeramu utemeke ibingo ronde imyase byo kubutemera hanga hari umukishaka nabyo byomere usharashara unagamu intetandikiri so okubugabura bibisi bino buzubu bino buzubu nkibancenda ebye bise ebikambe ebyo kuko babiri bisi niba byino mama kancha mingi ninga mate mingi atubanyuma ko kweza kubira byamushana byahutoka ata amakanchago goroba nagabaga takine mano buntu kugira ngo yirukane mwene kirinko umuntu kuba kubanurwa ibyo kurya ukajya ngo utabure mu imbuga zirukwiragura nkezo nico kuba cyo kikorete uri akanyama kawe bakureta ro kakatunkuma watoka kabeji bas nkebyo atoshanga ente nayo yashanke yarya abyo kurya ikagarike karya mbuga za green so mwenu agamashereka gebikamba ninga amakancyana gabasa kwirukana sente gaba garuma bisi kunka ko kubogara bizamurro anakasura amushana atoshanga agamba kancha gatuba kandi gahwamani so bere byo kurya bindi no byakubabiri bibisi konka go ino gashara gakacende ino gasha ukubanza ukagarabya anaka namushana gakahwamani abo kugira ngo mukambanye n'amashereka minje abo kuba wajigahagara mabisi neyihamo kwirukana nene hirukana so omukijomo no ino kubotire mu buri kimwe ebinde bikwetagisa muniki ebinde bikwetagisa ikuna na mizi gayo kureba ngugaro ikindi cya kabiri n'ubuyonjo ikuna ngo cyangwa n'ubuyonjo kureba ngo burkiro yono yera nuboneze byato byayo nke cyato cyamizi gagasha kagenda kununka gatura mu birunka bibiri ucyozya ugaboneza utimba bwo kubitunyo ninko zisamiza gananka nagatanka azagongana gafuka munonga mwene cyetagisa ngo ugiye mukaruga netanka rugogoma atabwe mpuno na nente kikangemesereza kumbeka hotanka nangwa twine na nindije tanke ryo muka abo kubejwe kabanche twayigaruka twakora handi ndijo ayibya amatungo gitwaga igakubera so echango munongo mukizo na mizi na n'ubuyonjo na no kutamwe byo kurya nemere taro kinde cye cyuko cyitagisa cyamani kwa wasiga wazitebekanisiza n'umuzomirimo yanyu narongo nawazo mu rutoki asa kuombera na nyinzo mu mirimo yanje yo kwiza kuyiyahanga hari rebwanye makonka kushanga ngo amatungo gitwago buri kimwe cyagatunga kandi ikindi cya kabiri intege yo kureba yonego besa munonga igo barya yuto kurebera aho idakikejo konka no ihama amasha yaruhonke cyuka cya kitu cyo rutoki cyabinci kibi konka tukaguma tutangisereza inkari naye tukagikorera akananka kazuba kayo tutangisereza icyo mansa ibironka bishatu bina na hana harga mu bidomora bibiri
tutwara tubatimbira ibyina byitwara umurutoke tugenda tutamu aconka sande nk'ishatu tugaruka tutabatabuzamo tugaruka timba ubwino bundi mwene bwo nubaburu hakire kona ninga wabyara ikisiku nkeki ugitimbira kina hanga hari utamwe bisasorebi ureteriye nkariyente uguma notamu no hindura ikisiku meze nkamukaga uregwa mutumba mukuru umwaka gumwe no notame kitoje akwana areba uri kutabura hariya aho biyire kisiku ahimukira umwana ejo mani wako kweza kugitekaho mbanza ngire nebergire kuro munte kuriya nangwa gatari na mashakira kingi ebye byo kusigaho na n'ubu ko bantu beyero obwasingo tureta tutekaho na namashaga yo gaga ryarugura ninjamo agareba garunzereho atubwanye maga amashaga kweza kujunda ankato kwaza makashana atanambwe turake gashumba ugatwara umurutoke hari ebyine bitukubatimbira gati ye nankaye mtumba gaturwa gati tugatamu umbyina hachoha ubwire buke tugaraka turabya mforoko turabyarabyamo atubwanye mezo rekeheza twetura hansi himko mtumba agendi hano nango rutoke twenda ku rugambo mu cweka cya kabiri fure hatubanze turebe ente na nempunu hati ente nempunu bino kubikwatagana om project sezo kuyambana nibiyamba abo kubanye kintu cyante nibiyamba yambana nanage nanka empunu kwezeti kweza kunia hata tuguma tugaterana na gari ya gente atfatarize jo tuiza tucanga mukono gumwe haraba makashana mu gicanga na neforoko tugitabura tuja tugitwara mukono gumwe mbwena yo empunu nigazo murutoke kunkagajwangine nanaga agente hati enteji narebo inente mwe inentahiyaye umwana iryo neza no kuzara omuntu ori kuzo mu project ya zero grazing katugire ngo natandukana n'enti ibiri onko mu mwaka n'imyaka ibiri mbanye expecting a project yanje kube ino buhango bwingana abwo ko benteje yo mu cyusho kurugero kwe kuba neryage yabeta kurwara rwaro kugerebereraje yaheze tukuzara umeza 3 neneyemo ehereze kuzara haho ameza 3 ebane kwenze nimi nokolesa n'iminingi yo nokolesa miza nitwekesa mizi ninterero mushaho nyine ninambaye yabambarra bijaba bajemesa namwe katekemo kwa ekemo mukwezi kwa mwenda hateneza kuza kipande cyayo bakaba batiroho ebiro mukaga ebiro binabyo kwa mukaga kubanezara ati ninja wagirena n'umuhako gwayo sesha yo naho ukwezo kwizaneko nimba ninywa amate bantu nywa amate narebo ineho bwa kadogo bwa empunu twine empunu zitwaho namwe twereze gura kuguza mu empunu 8 abo kwetebekanisiza fizi yabana ataka fizi wakabiki atko karya banka toine buzubunane cya fizi yes ati cyo kuntegeriza abe namushanjwa abana baza kugenda bashuma n'ibitabo na sente icyo cyo tumanyi twacegeka kandi tuzo mukinde so projects za unorebo ko kwe planingira karomanyo taka fizi kanje kabiciro mu matungo ata matungo gatarumu turya karundi kaceka cyo mu banka zito zitukubikamo bwanyime empunu zazakura ningo bunu kakani kariya kuware kaiza kukura tuguza tushashura mu banka tugumiza tyo mwine banka zanyu kuneze byaro naneze byaro na sakozi ati nuko tukugenda tutyo abukore bisa amakagitwaga na nabana bitwabwo kushoma so empunu zone zirya zitani zetaga ndeberera empunu tuzigaburira burshaha 11 zo mwebazo kuyaho empunu ecyazo no kureba ngo mukasheshe mwatamwa mizi nashina no mwihangwe rero mwazi ushayi 11 mukata mucacu riko beboneziwe abo ko banogura cacu ugaruko gura big pig utaburamu so nuziriya big pig na cacu tuzukuriye byo kuriye byo byaburi kiro 10 no bano utaburamu kiri 2 za big pig kiro 10 za cacu utabura big pig kiri 2 basi mamakirigana wasitaho hata zibirira nko buri bukwingana buri impunu azese nkoreze warebeze mpango nangwa ndabwe tugurize mu mpango kunkazona bintu za kiri 2 buri impunu nene rya kiri 2 buri zo so nazo nzetaga mizi nkente mizi go mbwene gono gagare minjo kucyara na ne tanke ejo kujombeka kunu ya yentayiziri nanaga matungo ayigari nahabwa impunu kucyara abo kubazente nzinywa kuce nenywa kuce okusinga empunu yo nene ndangu burkire
abaroha amizi nareba ubuyonjo hampunuri abo kuba abingene bagira ngo nendo fa kuko wabona areba hari wabo tine buyonjo mpunu nayo nesha kubi abo kwa necyo nuko konka hariya no mu gihe cy'icucu nore n'ubu wakuza mu ine bikurya byawe nuza munurya no guma norebera impunu zawe so you know baza no kiraguza turukwirira kuzo mukahumuro no kiraguzaza ka wire buri kwingana impune zo ato wabo zigaburirije ato norebe impune ze byana nono zihereza mukene utabura musoya namwe na cyacu ate byano meza gwashatu mwe na mezi mukaga nono guze impunu zimtwaro 20-20 so mwene shayo na buro narebo bwana atobwe zanyi nazo nzugurize kugira ngo eze soruhe ibiri ateze ibiri zemere ati ndigo mbugire bwo kugira ngo untegeze ziriya zaza kuzara buri bwana bube bwakuzire ati mbona indato bundo bwana nabana bagaraka nabwo nagaraka naguzamu ituntu ko tukujata reka tuze kuhumuraho twargo mukahumuro nyina tuganira rutoki turebe rutoki ndwe tagisaki no ruhingota kandi no mucyara nawe niza kufuna kadakika kamu bibiri urukora nawe mirimo tongeraho nabanyeta Edmond Principal Farmer ndiyo muhinji atakwata mu itaka agent program omuhinji no mulisa turukunu yo mu rubindi omuri karo banjangwe egombo ecyarumba cyeta rwembirizi turiyo mu rwembirizi turiyo tuganira no mwami Primus na tugambira aha kuhinga no kulisa abo kuba ayino rutoke nkaho tugaramisirize njyano renkota zirya yiguromu shayo na ningasu renkota ninjiteko motoka nintaha nayo ayinente hariya yifo yo mukiju ayine mpunu nebindi nembozu nunji kuwa kuba watwigitaho no wasakure kurara wagira icyo wayigo mu cyeka kiti cya kabiri twarwo mukahumura kantuza kuba tuganira kuhinga urutoke gumaho ndeka tugaruka Sky TV irakari abantu Yegurra Zuku TV decoder na satellite dish erizoba aha kabeyi kace emitwaro 89 zonka kandi Zuku decoder aha mitwaro 4 zonka rero shemererwe obwo rwerebera channels nunji nka series ezabana music amahure agaloko hamwe na gaheru yihanga nezindi nyingi yerebere Zuku smart aha mitwaro 12 zonka Zuku smart plus aha mitwaro 16 Zuku classic aha mitwaro 25 Zuku Premium amtware 3 yagite aha Zuku erizoba buzima oshemererwe Sky TV irakari abantu webale mnonga kurukaho mukahumurako kiriyo no leba program omuhinji no mulisa banyeta Edmond Principal Farmer ndiyo muhinji atakwata mitaka kandi ndukunu yo omuri karo turiyo muri rubindi ecyaro banyangu rwembirizi ndiyo ningane hano mwami Primus na tugambira kuhinga na no kulisa projects zaine kandi ecweka cyo kubanza twaturiyo tuganira ante iyo mukiju haine empunar guraho mwene cweke twabaraganisa ngo tuza kubana tuganira akuhinga urutoki ezi projects ishatu niziyambana kandi umukuyambana kwazo zona no shanga arikuzitungamu akasente ahampero yabyona tuzakwegitaho no mucyara later abo kubana umwe awarukora nawe mirimo rero cyo tongere kuganira nawe umwami Primus twabagambira abantu ngo twagaruka tuba twashuma arutoki hatobwa urutoki rwondo wingana ki urutoki rundo kankahika ina oine ikankina nibishayi bihango so kuno kanareba mu ino rutoki rurinko rwisingiro numukoresa magezi ki urutoki nangwa turwine ninge ntoke tuzine kunuya konkana bwa ati nkendo uzitema mani abo kuba babutazitire mu mani icyo kuba noyenda nkibasa kuburamo abo kuba ezentoke zikurebeka ziti nkazireba rugaga nazireba ngarama za kashumba bukanga kandi kunaka kuno nareba nubwo mutumba gunarebere ngaze ntoke tuzine konkana ubutuzine nabo wabo tatiro mani nchoreke cyo rabe no ecwano yenda nushubizamo nacyo tukurugamo abo kubanze ndafatariza nzendo kureberwa je okutere nkonya kutimba mwe byino katamfatariza nkayina bani kugambere inkwiha kuriya nkareta nkatamu nicyo cyo kurebera imitumba ne sheti ningana atera mu kitoke cy'ingana kite konkana bo wabo tatiro mani utakifiriho nabwo toyine cyo kwihamo abo kwa buri kintu cyona cyahate nacyo nureba kukuza kugira kuyamu ncitaga ngo ubu ni cyo utirimo tine cyo rukuza kufuna motatire wabo tatire mto kuyihamo kandi waba nutamu no yihamo
umuganda akajya mu cyose cyogira ki cyose gacyokungu ya so mbwenu nareba mu muhinga je ntenda tutandikire ka tutandikira kubyara spacing yabo wano byara ikinano kitimbota spacing ota kugira ngo umutumba ekurije mbwenu hato waba no hinga urutoke nkibancitaga obe no timba ekina hansi futi 3 na n'ubugazi futi 3 rero bwanyuma space nangwa fazari kari wakozera kantu akace obe no kora futi 10 kuruga mutumba kuzagundi kugira ngo umutumba kuguraze kuzara umwana nagwe muhangu abo kugira ngo gwine right gwine ekereze cukumara so no wenda higurgugerekererezi kandi no mukuzara hano gufune space no kuzara umwana muhangu konka nabo watimba hi kandi kukuza kuzara gwanga nubo ko mu rutoco kashanga bwona burinke bikwijo ejo nebe kwatine atwe kobe kwatine ebura right enyuruza hato shangana n'ekitoca higuru cyaha kitazayo so okufune nkota oyino kuba emitumbe ine space mwena hati nico cyo kurebera nambwe nka hati hati nambwe kandi kikuteganisa ninke kazunde konka ketara kajunde tukabe tuyinena ubureberezi bukusingana na onkano reba ati takwetaga muhoro gwa burkire takwetaga mukoja za burkire nico cyo kushanga turi konka kana na hayi turi tutocha tikirukubi kunu yakajunde nayo yarabireyo kajunde kunu yeriyo eriyo nyingi munonga nogirwana soti w'abantu bundi bakagire kibakwiga nogirwana sawari bo mutumba gwa kwatwa ugarko urengo wagwiha wishahejo hata namwe kanya hate cyukubaho na nabantaro abo kuba umukazi nakimanya narongo nakimanya yazo mu rutoke yashanga kajunde yakwato atahine kinde kiyakozire nobo kitoke cyana kutema barire abanze afuno umuntu tuntukira kuba twino muko musigaza kuba twine ninga shabakozi nkababiri amwita babanza batema umutumbo ogwe kandi nakindi cyakamicenda watemera umutumbo ogwe gwakwato na nubwo gwasigaraho ankonye jo gumareho iwagira ngo wanu rwa rubazu nuguba gwaresura burwiro takabure kwasurwa oburwire ati wagira ngo watemo gogo kuba gurwiro kasigaho guri ate cyo mayisaka junde no bagihiriza mani yonki bancenda ngo washanga hugumwe no guno bwakubana gwana obagwine kitoke ki ate nagwo gutema teme kitwaro kirye ejo nkiba cyakwasurwe cyo nutekwa kitema tema kandi kibancenda utema teme buke abo kugira ngo burakuke koma koko ninga shobwa bacteria buri butakargarye biwatematema bukakwata mitumbe ndijore bwanyuma nayo kakwato hata nabanyine kitoke cyanjye cya yezire umutumba nkaragwa kwatwa kajunde ekitoke tinkukirya cyecho no basa kukirya cya kitaka kwasuru konka kandi okukira kajunde itwine kunuye nyingi nekera kubanza kwate bitoke no rebera kitoke utakarebere nde nuko hariho gukwatwa umutumba konka kajunde nyingi kunu yate itwine nekera kwate kitoke ndera akwata umwana gwacu ati byona nkibancendo bihiro cyo mu mukono mwino byesasire byono birgiho kandi wahereze ko bitema hwe byo byona ato wahigure nkonya utahasangira ato harika hagume heshami atere bwanye meriye mzire ko baneza nenyaragara mizi era harakuke kuma ato ko kwasangira ato bwanye meriye itakagara mizi yagabanuganya rwa yemzi ya kajunde ato bwanye meriye itakaryaza kutumbama ati nchore ko mutumbo gundo kuba gutaka kwasuru gurga kugenda gunyurura kuri ya miza ayigashanga itakaryororobi nagwo gukwata nagwo gukwato mwana hatubanye makoko buhareka James yarakuka kuma ato shanga atawo cyakuyamba kajunde kutuba nareba uri kutekaho hariya uri kutoreka maniwa iyo diriho deno izo gitabaramu no gitaho dene marubure bukwingana kikwiza kuza kugitabaramu hata nangwa wabuze cyo buzo cyuronje hata maniwe je wareba kweza kubyara ikisiku cyanje abo ko bimutumba kunuya tukashanga yuko byara tutagine teriyo nyingi tweza kutekaho maniwa hariya akisiku hariya hata twarahunka afazari mwenuke birunka 20 ateba yashineke yagaga ato jore taforoko nko kwande ninjera ngifuka fukura mu ntingera byara byamwe foroko bwanyuma ujwangana sanitaka na cyo kisiku cyawo kiba cyabaruira abana konka kandi ataba bana tukwenda bono barekeho ata nambwe nkaba buwareba atinja kuyo baba tari babe ninga bashatu atinja kusiga umwana ngumwe abantu bona mbite ati keretere ekisikwecho cyagira umwana muhango deno mwana gwiza guzara garuka guzara leta ato mwana ogwe ngogo kwija kushanga gwaza kwana abo kugira ngo abagumwe tugwaryana na gutayigwagu ato shanga kwija gwatera ikitoke cyangu ayiguru abariyo bakureba Sky TV turukwendera yo tukuzo wa madam bahereze obuhabuzi bwo bwa muheru akwingo rutoke
kandi ubahereze na n'ubutumwa bwawe nko muntu nko Mulisa ningo muhinji mbwe nuko kumwahura amazina ganje nibanyeta Primus Ntambi nindiga Rwembirizi umururu bindi gombo isazana kashari yes mbwenu ni twara ubutumwa ubu kubasiya batayi banje ubagambiro ko bari namuno atensiyo na mahiryo ndekure namunonga bine cyetengo cyo kutunga cyo kuhinga ukuhinga twugumere kuya wabo tabitira umani ati wo chukuru wabana wenda kuhinga notebekana sai itaka ryawe nugure nurunde mitumba nubyara ntuzo mu system twena ntubabahinje kandi cyente naco kuko bano wenda buhabuzi ntuntu jantuganira ningasho noreba okuntungere niyo noyihawo ki noyihawo sample n'urugano utunga nito nko kutwatanze no program Samuel abakugeta mpo muganda no muganda abako bantu bagira ngo mbwenu ngo umuntu ataganda umuganda umukanwa kamutayu umusije ataganda umukanwa kamutayu mbweni wano wenda kugira ngo uje twatagane nangwa n'ikirungi hato noreba ngato twaba abahinji binji ntwana n'amagezi no bakutaha mwe ndwara nkeji tujurwanisa urebe ndwara yagenda webale munonga wasigana uryo nasigana Primus Ntambi nindiga Rwembirizi rubindi umurukashari webale munonga umwami Primus Ntambi naza kwegitwaho mucyara yakutemboziye no manya bakaza binje kuba kusiga bashija baza kwinga bo bagira ngo ejo nemirimo yabashije mbwenu ntwenda tumanye we nakikorata abakwa kunaka hariya nashangana we yaryo mu rutocaho ayina habahara bariyo nibapakire bitocho mu bideya tima babyabirye byanje mwenda kumpa mugugu orirotesha ndire gise ngumire tuyine shonga buzima abariyo nibakure ba Sky bakuriho nabashemererwa abarukundeba amazina ndigene Ntambe narongo Korga Rwembirizi umukaro rubindi ubwo bahururana narongo narongo abikibanje ka wabareba ntari abikibabiro bakushana umutuna yahura umutono mukuru wabacenga tuzakwinga no kulisa omukishije aho kwa kuba nakoreje mirumo iyo no muyamba ho mu project hayine project ishatu zinarebaho yo kukira kutamamani neha namunonga nyenye kutamamani nempuno nente ningitamamani abo kuba ningabura omwabazi yatakinukire nasiga yatema kandi omwazi yatakinukire nyonyine ninza yo nteme bingo mbitekaho akije omwazi yekiro akateka mbarabuye atema konka mu ihangwe ninyo kwa nintamwa mizi konka na munonga nimba ninkwata mpuno munonga so okuyambana nkeka iwe ko mucyaro kishangirota ebe binte byo mukijo wotine mutahiwa warubajo tokurisa ngo wabibasa aboko mushija yatarho entene burwa mizi no tahamizo gateka mukora ngo bafucaguma kijwira mizi na nempuno wazirebe byato byazo no kwikara nkato guryo mushana kurangwa mizi aboko babyo empuno zitungwa mizi munonga na ubwa kubente netaga ngo ive na mizi so no making sure ngo mukiju number 1 na mizi amizi mbwene cyo ninchikora rero mwabazi 11 nibwe twantugabura mpunu rero shahi 11 nabwe twarwo mu mpunu kare tekamwe byenta bukani bitemere karuwe kakwijana shanga twagaburire so mwenu emerume yo kusinge kumuyamba munonga negeri hihineka nebe ebinku muyamba ninteme kibingo omwabazi yatakizire kandi yijaho kare nawo nakitema rero muyamba ho mwabazi okugabura okutomuchato na no gabure mpona abo kwanyo nabajiro mashomero bari yoko nibabataro nyine obwishikuru bwanje obukwijo mwazi yo munonga kandi bukanyamba hakweyera wareba kubyeyerire bijo byempuno nente ekinareba hampuno hariya nobuyonjo uriya bwabe kindi empuno zetago buyonjo okweyera umukasheshe no mwazi sono obuyonjo ncho chukura afamu afamu obuyonjo ente yo mukiju yetari muyonjo no kufane fana nempune byana byo nango na munonge byana byo ni fakare entasiye yo buhinji no buliso gishangirota entasiye je yo buhinji kandi abantu nibatina kugira ngo ente nibatine ente yo mukiju konkenti 20 tukatana sente mwe konkeka tuyamba ndibiyamba hati nkempunu umushaya yabagambire okutukubonera mutuka yambwa bwa fizi ko guza hempunu nutunga ufizi kandi hempunu nera kuzara ameza 3 na sandi 3 niziba zaziro kuwa zirazire zikuhaka hata kwa mezi mukaga nimanta kubona ezo mwaka gundi zara meza 3 sandi 3 nebiro bishatu aha kandi yo naho yene yahereze konka ndebere ngunetu yamba bo kubito turi abantu abatine itaka ryo kurisiza mwente kuzitwara mu kishaka
tukatunga omwanya muke konka twatungira mwebyo twamangu nibyo biratuyambe kandi bituyambire twashomesezamwe abana bitu kandi turiho na hati turya ntunywa ejente nibazara buriki ente nezara hati nko kwarurebe okwehakire hata amezi 3 neneyema konka takukira kugira ngo amezi 3 yayiyema agenumi nananda ngo ebonereje karamezi nkamukaga agirekera mugapu eyema ezara ebikija byatuzayo tuguza omwana gwayo ate kibanezara tuguzagura mukuru tuyamba hakafiza so agriculture okuhinga no kulisa ecyango munonga kibayambire abana banyu kutunga school fees na nakasente kake ko kubasa kubaho ko kutuyamba omukayitu kakaturebera nabana bitu oyino butuma bwo kwenda kwereza abacyara baryo kwa abacyara mazima nimbahiga impiga abacyara bakundeba mwego kulisa no kwinga nawo wakoyina kanya kake no tunge mpuneti emwe konka mazima nebisa heka nimbaho habuzi kandi abakwenda kutunga ente zo kombe juninge mpuno no wakotine ente konka no yombeka nk'ekiju cyempuno konka mazima na nimpuno nekubisa mpaga abakazi twego kutunga no kwatanisa n'abashija babo abakazi manyatu bakefure kindi basiboko ne basige nono nimbarebo mutaho naho tabakwenda kwiga natabacyara batahi banje nimbahiga ngo mwego kutunga no wakoryo mutawuni konko mucyaro gira yo nk'empuno yawe ugira uyu muntu agirise ato kutunga ncamani mbwe nitwe bituyambire kutwara hamwe y'abantu bamake konka ibintu bikatuyamba so amasigaro ryoha wina ka muherukaga ukabagambire program yo tugihendere nakire nako kakanywani kitu nyombwe nasigara ndigene ntambe narongo kuruga rwembirizo mu karo rubindi abakutureba nimbendesa okubaje no kurisana no kuhinga rero kundo yiteka gumaho kananye nabashemerwa bijaha ni mu buzima nabakundira kimwe mwe bari kutwike mu katarambura we bari munonga okay we bari munonga kandi buzimazi members nyamurungi wagihurira bari kutugambira akuhinga urutoke inkote tanyigate kotane kuraba manyasha ya muheru agine yanje ni kugitahana aha umwami primus yaji intemera nyoni kugambira ati kurugafa mu ntine kota y'ikitoke nkeje burufame indukoraho bane yete ningenda necwa mutwe nandi hambuzi ninyegoro yekorere embuzi ningitahana mwe nakira rutoke tekwa kugenda naki nenkota turukuno mu rubindi kandi buzimazima kuna nipendera program eji umwami primus yaje atfama umuhinji atakwata muitakota rugafa mu tine cyo twiri mwene kota yanje wajinyigatara niyeje ngitahane munonga ari umuntu wa mandi iji ningiseka yaremera ngantu twara netekwa kwikayo ori kutureba Sky TV ejenkota bagira ngo inshume nayo umwami primus yajinyigatira n'ekitoke kirungi munonga eji niyo type ki eji ngunu butobere butobere nenkota nungi kandi it's one of the best breeds one oza kuhinga variety zo murembe hateji nemwe haruzo nobwo akonoza kuzo mukatare umuntu nayana gure kitoke narangwe enkote ebonire mbwene rizoba nanye bagira ngo nje ko rentahe nayo nje ndenze kugigashura n'umucyara wanje na kandi buzimazima umuntu torugira famu nibanyeta Edmond Principal Farmer ndiyo muhinji atakwata muitaka munywano wanyu ejin program muhinji no muri saburijo urwa kabiri shahi nazekiro hano henyina Sky TV irakari abantu tuzakuba tuganira turukongereraho ondizo muhinji ningo muri so turalete esabite rukwija ninkira kubagira ngo we have to keep African hopes alive de kanta henenko tayanje